jebo kad su ga uhapsili. I šta ti kažeš na to sve sad? Nemaju ga jebat sad. Eto, iskreno od srca. Prešao svaku mjeru mrši, te otac, ti najpametniji na svijetu. Aj u redu, prozivate, jebavac svaki dan ljudima, uličad, bručkice, šupčiće, pa neš to trpiti svako, šta je te? I šta misliš hoće li dobiti sad zatvora? Dobio je mjesec dana danas, sad su ga prebacili u Zenc, u Zenc je od rane Isaka sin glavni, pa haj sada fino malo. Kako mu smjestiš? Kako mu smjestiš? A gdje ono sad djecu ti jebem, znaš li? Ništa on njemu nije smjestilo, on je to sam se smjestio. Ljudi, zapratite svi Dinu, ljudi. Prši je boli ti, tiš mi gor s kim ću ja igrat. Ovo ti patak mater. Tihim pašoru okrenula glavu. Eto sad ima šansu da pokaže koliko je jak, a pokazat će mu Ramo Iša koliko je on jak. Ma ja? Pa neće ti dati 3 godine da iziđeš, vjeruj. Previše je on jak da bi ti sad dozvolio da ideš bar likat van. Kaže Dina, zašto igraš? A Dina se zajebaje. Kaže što igraš s ovim kao previše je slab. A Dina se zajebaje, da. Samo igraj. Dino kaže igraj. A Dina se voli zajebavati. Pa šta ti misliš o tome? Pa znaš, Patak, vidi ovako. Ja nikad nikog nisam htio uvrijedit, jer ne bi to nikad. Ja sam vam na svoju stranu budala, razumiješ? Ali ja ne bi nikad nikom uvrijedio, jer želim da budem dobar sa svima. Ja sam jedne prilike, on je mene dodao i rekao mi, opsovo mi djecu, a ništa mu nisam uradio. Dino, ništa mu loše nisam uradio. Razumiješ? Znači ja uđem, on meni psuje djecu, roditelje, a ja nemam roditelja, razumiješ? Dino! I ja sljedeći put nisam mu ništa rekao, kako zove, nisam mu, kako ti objasnio, nisam mu ja htio sovat. Ja ga sljedeći put pozvao, okrenuo šupak i skinuo i pokazao mu live. Rekao, poljubi me. I to je to. Razumiješ? Dino! Dino! Sad će on Dino svadba, sad što ti vidite, izgin ćemo. A dobro je, ljudi, šta ima veze? Ma Dino ubija ljudi. Ali imamo sad 4 ruže. Hajde vi od Patka, hajde dajte malo akcije. Hajde krenite jebote. Šta gledate tu? Hajde krenite jebote, ima vas tam 1000. Hajde malo akcije ljudi. Mante su ti felgi i ruža. Još 3 ruže ljudi. Još 3 ruže ljudi, 3 ruže, 3, još 2. Još jedna, to braćo moja, još jedna ruža. Tako je ljudi. Dino, I love you brother. Ok, Dino, ok. I ja ću sada gasiti. Dino! Idemo! To je rekao
Patak, kreći! Joj, ja sam sinoć ismio, kad ste me dodali, a tam pali čovjek motorku, ti vidiš, šta je ovo, priviđa mi se motorka, stilovka. Joj, ja sam pišao smijeha. Armijo, šerujte fiki. Ako fiku uleti, gotovi smo. Ino, hvala ti, brate. Armijo, nema smisla, pa nas ima 900 live. Jel ima u smislu, znači neki tapkate, niti jebete matije, gašenje, nokaut, ide nokaut za 1000 ljudi. Sad sjeti plepste, ugasio se, šta ćemo mi raditi? A jebo svoju mater što se ugasio, on je baš interesantan. Pa da. Samo da se još malo napuši. Joj, daj se i meni puhniti, evo. Ovo nisi nikad u životu pušio. Ozbiljno. Ja kažem, ja sam i ispušio u životu 1.000.000 vrsta. Ovo sam dobio danas maksuziju, zove se amnezija. Čuj to, amnezija. Allaha mi mog, ali kaže, ovo se zove amnezija. Šta mu je? Što bježiš? Šta je Aiza? Aiza? Kako je, koja stigla si? Jel? Govoriš o tome. Tarik, slušaj ovo sad. Halo, how are you? How are you, Arzaja? Oj, ja лучше vidu. Hey, hello, jebem ti se s materom. Halo. Kako ste? Ćao. Slabo se čuješ. Moj bliži. Šta? Moj bliži počuješ. Aha. Sad? Jel me čuješ sad? Da te čujem. Jesi tu sam? Šta? Čujemo se dobro. Da. Odakle si? Srbija. Čekaj.
Ovo što sam da, odakle si? Sam si zid, Španija. Pa lepo. Baš rekao. Šta? Jesi u vezi? Da. A? Da. Postoji neka šansa da tog kera malo odbiješ. Ja sam lesbijka, imam devojku. Pa i ja sam. Ne volim muškarca. Nisam ja muško. Planiram i ja sada ugrađivati prključu. Dobro. Jer ne mogu li ja sada, imam ja pravo na svoj odabir. Imaš. Pa ja volio da ja budem kurina i da se ližem svi. Hvala, tvoje uvek. Malo odrade dojkač taj tvoj. Da mi ovaj langir. Može li se ugraditi pička? Može i to, ali ne? Pa ne znam. Dobro, šta si ti inače? Ja sam ženska. Žensko, u muškom tijelu, jel? Ne, skroz ženska. Šta si? Skroz ženska. Tu? Da, joj mi muka. Šta je ovo vladalo veno? Jel? Šta? Šta se dešava, mogu li ja znati s kim pričam? Pričaš sa Marijom. Sa Marijanom ili Marijom? Marijom. Mogu da te čepam, Može. da te zovem Mare. A mogu ja tebe Sanela? Može. Dobro. Šta radiš Sanela, si dobro? Upravo uživam dok s tobom slušaj ovo, Mare, molim. Ajde Sanela, šta da slušam? Idi tako, bo. Ljudi me na te Mara, na kurvetina stara, svoga, napušla se kuća debeloga. U selu je bila. Ljudi tako, bo. I ne se diži. Ne sviva, majko. Mare. Reci. Jes pičkurino, jes materi. To me loži. Nisi više ni pička, ti si prepička. Znam bi je, bo. Ali ja sam pičkurina. Svi su pukli, vala, baš svi su pukli. Vidi, samo čekaj ti. Ne, moraš da otvoriš. Daj ti pokažem kako. Al te ja izjeba, stara. Nam krilo. Hajde, Mare, dotakni mi krilo. Ne bi to. Viđaj se diže, viđaj guza. A viđaj pičke, fiko, brate, viđaj pičke. Viđaj šta je pičkurina prava. Viđaj šta je prava pička.
Pogledaj, Fiko, šta znači prava pičkurina. Širi noge na širi bliže. Hajde, Mare, dotakni mi krivo. Udri, Fiko! Hajde, Fiko, sine! Udi. Sad udri, nemoj više rukavica, rote jebu. Joj, Mare, sam te volio jebati. Tako, hvala, Fiko, joj, vidiš ovoga. Ovo je isto LBGT što mene gifta. Ovaj Fiko Don, on je isto gej. On mene jebe. Misli li vidjela sad moj pakaš? Jebe me non stop. Gori borovina. Sad planira jebati i tebe. Hvala Ida. Hvala Ida. Hvala Ida. Gori borovina, gori dušo, pička materina. Samo sisa ti je mala. Dobro. Ja u mene, sine, ovaj vidi ovo. Meni su čap. Meni žao borovine, već je meni žao domine, već je meni žao prgljevine. Debeluga lada, nešta mala debeluga lada. Mi ćemo se milovati sada. A gdje mi reći? I vraćamo se, nešto drugo. Jel? Evo, brojke mi imaju pičku. Jel mogu da vidim prijateljicu? Ne može. Je to ta tvoja pička? To mi je devojka. A jel ti jebeš guvila na tebe? Kako to ide? Malo na mene, malo je nju. A na tebe jebe? Ali više na mene. A s čim te jebe? Kurac. Pička. Aj, kurac. Ali sada bil, kad, recimo, primjer, sam primjer, nemoj se ljuti. Kad bi ja sad tu došao i ono nazvao kurac. Bil dale vas vidjela sjaj. Ne volimo muškarce. A? Ne volimo muškarce. Pa s čim ona tebe jebe? S telefonom. Telefonom? Strepom. Kako? Strep. Šta je strep jebote? Jebe. Ukucani internet to. Šta? Ukucani internet. Materna pička, ne preći ponovo. Ukucani na internetu šta je strep. Gdje mi nešto imam čusavati u vas? Da mi google pišu. Ne znam šta je strep. Onaj pička materna vibrator. Koji ljudi. Vibrator, bravo. I gdje ti je to? Kuci. Imaš tu? Nema. A što ti ne da ja jebem sad tebe? Šta fali? Može. Molim? Fali. Imaš dobar guz. Jer da, joj, hvala ti beba. Čuješ li me, Martine? Molim, Fanela. Ne mi reći zašto si ljut na mene.
Ste retardirani. Zašto? Baby, reći to. Šta? Zašto si ljut na mene? A što ste ljuta na mene? Zato što ne znam, priznaš. Jer da. Priznaj da me voliš, da. Neću više igrati, moram izaći, zato što ću gast live tamo da pišem da krene ovaj po nas. Hajde, majku, pičku. A evo ti sanele svoju raziju. Da bi lijevo svoju raziju u pičku. Vidiš ti čega sam se ja dosjetio u ova doba igrati sa čovjekom, muškarcem i Šta ima? vidite ovo ljudi grdne moje rane. Gezo, Šta je? nemaš šta smijet, sad ti je dženaza, prijatelj. Gotovo, a tek smo se upali. Što si me pobjeđivo, tako svaki put kažeš, ne laži. Boga mi, eto nijedan meč odigrali nismo, boga mi. Ne zanima mene to. Ajde, Svaki šeremo. put istu priču imaš. Ajde, dobro. Čekaj da barem malo išere. Sad narode, marš jebem ti, skromajku, šta ti zoveš? Ajde. Gdje? A ja zaboravim, imamo i pobjede, imamo sve. Sve te to odlazi. Ajde, šeremo. Znaš tebe mjutaš, bratara. Ajde, može. Hoćemo jednu, dvije? 3, brate, znači da bude... Ajde. Slušaj, Fiko, ovo moramo dobiti. Tata, ovdje pištolj ništa ne znači. Čekaj, speed, čekaj. Budem draga, za vječima u haremu. Da imam u haremu, zajeću kao cvijet. Aga, neću tvoja blan, da budemo svojima, ja sam godiš vrijed. Slušaj ovo, Fiko. Jedan ti matres, moj. Neću ja rekao, pa... Opet prošla, kraj mene nikoga nema. Dok misli ne lete, u duši tuga golema. Dok misli ne lete, u duši tuga golema. I plaće Zesiro, pitam kroz suze, že si. Prestati neću, ostala u meni. Armio, ajmo, Sherry Jackson. Prolazi nešće snaga, gubi se, no
sine, pa a da nemamo nikakvih rukavica. Fiko, sine, Petko, Maršić, Armio, Alila, Tulina, idemo šeriđe. Evo je, sada, bratara, sad je Fiko, Poli, sad ima rukavicu. Kad me prelazi vreme, pomozi srcu mome, budi uz mene srećo i kad me godine slome. Hvala Fiko, hvala Don Fikoni, Don. Oni ne znaju šta je Don pravi, to je pravi Don. Slušaj ovo Fiko, sine, sjećaš se kad, slušaj ovo sad, evo ti bakteriju. Evo i gotovo je, stižu nas. Ne daj to gdje, eventi, sve. Oso suzalio, svog jedinca plate u armiju, da se stari na baku naslanja. Evo ga, sisa ga, evo. Zbogom sine, zbogom rode, žuni da ti vozi. Hvala Fiko, hvala bratera. Hajmo Armio svi sad, hajmo on će krenuti sad, oni su opasni, ko NATO. Hajde ih dobijemo bar jednu. Digli svršne svoje, naš vojniče krepaju oboje. A cecke se izdvojile same, suzenki od varame. Izdvojili same. Pa i da, Armio, na spidu, svi, čekajte spiđolu, ovaj je opasan, on ne da one pobjede. Tata, nemoj ovo da izgubimo, jebeni je mater. Ješ čuo, stari? Starinđo, hajmo. 5 ruži, dobro je. I jutro su bravo, sve 3 sam joj darivao. 3 sam ruže, jutro su bravo. Sena, obrat malo pažnju na Don Fiku. Dao sam joj. Sad idemo Armio. Hvala Fiko Don, ufatio samo nije rukavicu. Ružu dao sam joj, tek u branu još odrose. Crne. Hajmo Armio, hajmo, stiče nas, ljudi. Bježmo sad. Hajmo puta 800. Hajde Perkoni. Petko Mršić, Fiko Don, Ida. Zapamtite da će nas stići. Zapamtite.
To sam jutra idu srećom danima. Drugu ružu dao sam joj, što je lijepa, što ne krije, da joj nedra pomiluje. Drugu ružu dao sam joj, hajde Armio, čuvajte snajpa. Čuvajte snajpa, on ide na 3:0 da nas pobjedi. Vjerujte, sad kad bace oni rukavicu, i vi bacajte rukavicu. Jeste čuli? Ako oni bace rukavicu, i vi. Ili bacite vi na 30 rukavicu. Hvala Elvis Bilao. Treću ružu dao sam njoj. Imamo puta 5, Armio. Finko, sine. Ružu. To Finko, to stari. Ide otac. Sve više tugujem. 1:1. Čekaj, je li ovo odlučujuća ili igramo do 3? Do 3. A, okej. Ničim te... Prvi... Armio, 1:1 je. Igramo do 3. On je opasan, do kraja opasan. To sine, ide tata mata, ide Finko dom. Upatlo je sine, upatlo je puta 3. Volio sam jednu ženu, dok si bila živa ti. Otkad tebe nema, majko, i ona me ostavi. Idem, Armio, hajmo! I ona me ostavi. Zlatni ptici nek polete, možda bolje bit će sve. Da ne gledam nevjernicu, kad se kako naiđe. Hvala Finko. Kad bude puta 3 Finko, onda ošni. Znaš šta ti trebaš ošan, da ne od te avione i te kurce. Da se smrzne TikTok nama. Vidiš, na puta 3 on dobije auto. Hajde, stari, kad bude speed, onaj puta 3, šibni lava jebote sve. Vjetrovi vilice šibaju, od tebe mi dušu ne daju.
gdje sjemire, vetrovi vilice šibaju. Od tebe mi dušu ne daju. Ko te čuva u tom haremu? Ko ti sprema haljinu svilenu? Zar nam vječno nesrećna? Meni si prva, njemu posljednja. Fiko, hoj ne sramoti ni mene, ni sebe. Imamo puta 8. Poje Boga, majka ga jela i sve. Nema sad ruže, nemoj sad ruže, kurac. A je, pa nije fair. Ma hajde, veliki TikTok. Kurac, sad ću ga ugasiti. Meni si druga imala. A sad skrivam suzu u oku, jer ne vičaš ljubav daleku. A sad skrivam suzu u oku, jer ne vičaš ljubav daleku. Ništa od nas nema, opušli smo. Ko ti sprema haljinu svilenu? Sad na rukavicu treba bum. Sad dva stari još nešto teže. Težu kategoriju. Fiko. Oj, nemoj sramoti. Ajde, ja svojima, ja vam govorim. Kralj krajine, Don Kruh. Šta to nije dopunio kako treba? Imamo puta 5, molim. Pa što ne si bacaš ruže vazane puta 5 koji kurac? Jel to radiš namjerno? Hvala i da. Šta ćete mi svi? Haj ovo snajpaj sad, Fiko. Hajde imamo rukavicu jebenjoj, mate. Daj produžetak, Armio. Sanele zajebali za moju džanazu. Nekom drugom se sprema. Dobro, ajde. Vjerat ćemo se još. Hvala, vrate, što si zva. Dobri nečevi. Ajde. Aj, vidimo se. Živjet. Bravo, bio, vrate.
Ne lomite mi bagrinje, Sanele, znaš tu pjesmu? Aj jebo ti više hald, mater druž, u pičku, 100 puta umru hald. Nemaš ti ba ovdje na dobrotu ništa, odmah te jebu ljudi. 100 puta umru hald, jebu te. Gdje si, Sanele? Gdje ti ode? Jesam to onog sinoć izjebo, ubio sam ga. Gdje je ode onaj tvoj borbeni? Odsudio. Joj, jesam ga nakazio. Joj, jesam ga izvrnuo naopako. Ljudi, ajmo malo igrat se ekipa. Tapkamo ljudi, tek smo upaljeni, hoću da natapkamo. Kaže da si tužna i ja Tap, svi zajedno, idemo ekipa, svi, puta dva, šerujte live. Ali da se nisi promijenio. A tvoje koliko mi puta ovdje hejto, milijardu puta. Šta ćeš ti da mene poštuješ, brate, ti bi natapkao bar, nešto. Ništa, brate, ti. Ni šer, ni tkoji kurac. Ljudi, ajmo tapka, šerujte live-ove, 7 šerova, ljubite. Evo, Sanela ima 119 šerova. 380k tapka. Koliko kod meni ima? 119 šerova, 380k tapkanja. Hajmo još 400 šerova. Čej tetka, nema tetke, napustila nas tetka, ljudi. Ljudi, samo tapkamo. Još 400 šerova. Sad idu nova pravila. Svi znači šerinđe. Čekam da si i pojavi. Ljudi, samo tapkamo, idemo. Dole na jugu. Hvala Krajišnik, hvala Fiko. Možemo ga ljudi pobijeti. Ovo je stopla, šta je? Od sola. Što je, znaš šta je, nešto ima, samo je opušteno. Crna ruža što si... Nemoj, Gordon, jebiješ mi sve što je blokirao. Kunem se Bogom, ja što je mora blokirao Gordon. Eto. Nemoj mi ništa analitiku s tim prijedlozima. Ja ne znam šta je s tobom, ako ti 100 puta nešto kažem jednu stvar, nemoj, onda nemoj. Nemoj predlagat nekog koga s kim se pratim već. To mi kvari analitiku i pogled na... Imam 5 prijedloga po live-u, bolam, po danu. A Bože dragi. Sad Goldi se pratim i mogu ja nju naći. Boga mi, svaki put mi jebneš me pomalo. Dobro došao mačak. Bestima gubim polako. Sanele, dajte ljudi da ga ubijemo! Dobro zaboravi, ali ne valja kad mi predlažete ljude s kojim se pratim, onda i ne vidim kad ih trebam dodavat. Predlažite mi ljude koji ste, na primjer, vidjeli negdje tamo, stranci igraju jako i predložite mi njih, a s njima se ne protim. To su prijedlozi. Ne možete predlagat Sanela, na primjer, da igram jer ja se s njim protim, vidim ga ja kad je on... Ljudi, puta 5, idemo! Ajmo ljudi, malo se aktivirati ekipa. Puta 5, Wolf, brate. Puta 5, op! Jesu uče, moram otići obući nešto drugo. A mrš Akibe tamo, poserim te po glavi. Ljudi, samo tapkamo! Jebote, repa ti repu, čovjek prvi počne srati psovat. Naravno da ću ga izvrnuti. Jesi ono s Mirzom se pomirio danas, vidio sam. A nije on laž, brate, samo onaj, nije igri, znaš. Treći put. Gdje je treći put? Pa ja, Sakibe, ti me govoriš, nisi trebao ga zajebavat, ček mi svoj nišal materiju. Eba, Sakibe, pusti glupost. Ljudi, dajte da pobjedimo Sanela, ekipa. Repa. Repa je. Šta ti je psovo?
Nišan materin mi psuje. Ja. Kad? Pa i sinoć i sve nisi ti čuo, ali ja ignorišem. Najmanje 7 puta, ali nema veze, on tako pukao. Evo, ako gleda ovo, jebo ti rep mater se. Ako si to radio u mom life. Pa 100 puta kad ga izvrnem, on opsuje mater, mrtvo i sve, ali ja ništa. Ja. I nišan i sve, ali ja samo ignor. Jer ne mogu, nema ko meni opsuo mater, sada ja se nerviram na svaku budalu, ne mogu ljudi. Bitno je ko mi opsuje, nije bitno šta mi opsuje. Ljudi, de tapkajte, hajmo, tek smo upaljeni. Tap, svi zajedno. Tap, ljudi, tap! Ajmo ljudi, padrone, tada pobjedimo. Ajmo, imamo puta. Evo neki jel padrone. Ljudi, daj da ga pobjedimo. Bacite rukavice, ekipa. Bacite rukavice da ga pobjedimo. Hajmo sad, svi imamo rukavicu, imamo... Ovo je prvi poklon, stvarno na speedu ide. Na speedu ide, ljudi, jel padrone. Ljudi, idemo samo skupa. Puta 5 zadale! Puta 5. Hvala Sina, hvala Armio. Puta 5. Ja živim ovdje gdje si bio zato. Država koja je rekao. A joj, Sakive, pusti, rekao. Hvala Sina. Ljudi, puta 5, svi zajedno. Ida, Sena, Alen. Ovdje je fačka u Oraša. Jel dobio 30 dana pičara? Nisam ja gledao. Nije valjda dobio fačko 30 dana pičara. Danas smo je predloženi. Jes. Jel dobio? Ouuu, pa ode, gotovo je. Njegovo je gotovo. Gotovo. Neće njega izbor stav, tam će on biti, samo da ne ide u Zenicu kod Raminog sina, ali tamo će on biti ko kralj u Orašu, Boga. Ljudi njega gotive. Ljudi puta 3, svi zajedno, sad nam treba ljudi rukavica, sad rukavica ljudi, sad. Dobio određen pičar, mjesec, jebote. Ljudi puta 5, svi zajedno ljudi puta 5. Dajte ljudi, ajmo da se aktiviramo ekipa puta 5. Ajmo, Kiko! Ljudi. Puta 5 ekipa, idemo! Hvala Abdu. Puta 5 ekipa, možemo ljudi, boss, ajmo svi zajedno ljudi. Svi zajedno ide, boss, svi skupa ljudi. Sve u vrijeme. Eto neki ko feminizam je to sad fačku napakovano, zato što je ženi opsovo. A u suštini je što je Rami opsovo. Sve umre, a sećanja neće izgore. Jaj, Sanele, dragi. 30 dana rođo istrage. Ima jedan restoran ljudi dolu u Orašu. Ja sam išao ovom jednom ovdje istuzli klošaru jednom, ali sam mislio da mi je drug kantinu tu plaćivo restoran i taj restoran nosi u zator hranu, pošto se ne jedi tamo na hrana, smeće u tom zatoru. I sad ima taj restoran i svima nosi zatvorenicima hranu, ali uplatiš 650 eura tu i oni to nose njemu tako u mjesec koliko već uplatiš. Treba stvarno otići uplatiti na tu kantinu da nosi fačku, oni odnesu njemu i meni i sve onaj papir i on sam gleda šta će i vidi koliko ima uplaćeno i samo naručuje sebi šta hoće. Boga mi, kogod hoće pomoć fačku, ima taj restoran da znate, uplatite mu tu na kantinu. Taj restoran odmah pored Oraše radi s njim. Kad se ulazi Oraš od semafora, lijevo s desne strane prvi. Veliki restoran, eto. Kogod gotivi fačka, eto tu uplatite čovjeku. I za cigare i za sve, a ne joj ode naš fačko, čovjek samo imao publiku, čovjek nije imao podršku. Čovjek imao publiku, jel mu iko šta pomogao? Niko. Eto ja vam dam ideju kako ćete pomoći čovjeku.
idite na kantinu, platite mu taj restoran, nek ima čovjek da jede tu, da pije, cigare, sve što treba. Jel tako, Sanele? Tako je. To je podrška, a ne samo tu po TikToku srati pisat o njemu. Znaš, joj, dobar je bio, dobar je bio. Pa idi tam pomozi čovjeku. I koliko se to plaća mjesečno? Pa ja plaću, znaš, ja ću ostavio ovom jednom drugu 400 eura. Ja 200 i moj drug 200 eura, to 400. Ali ostavio ljudi koliko hoće i dođe ovaj ostavi 200, onaj 200 i sad to se skupi 3000 eura. Naprimjer, i ovaj ima za mjesec na toj kantini tu, da ne uzima zatvoreničku hranu. I tu može naručiti cigare, meni dobije, znaš, bilo koju hranu. Sve oni imaju pravo da im donosi tu. Taj restoran, on uvijek radi s tim zatvorom, tu oraš. I to je ekstra dobro, razumiješ, kad si tu, ne moraš jest njihovo, sve imaš polja. Ali se treba keš. Ljudi, snajp ekipa! Ali koji su se danas okupili u Sarajevu, nek se svi skupe i nek mu tu odnesu. Što? A ja, čovjek ću zatvor trvnu bez cigara, pa ozbiljno ljudi. Pa tu mu platite, a nemojte se skupljati oko suda. Pa je tako, Sanule? Sad će vidjeti komu je jaran. O ja, sad će vidjeti komu je jaran, kad treba keš dat. Lako je biti jaran, govor po TikToku, dobar je fačko. Sad se pokažite. Tapkamo, daj ekipa, svi tapkamo, ajmo svi skupa. Ljudi, eto odmah sekunda, ne mogu ja se skuha Sanele, hoću da umirim ovdje, ufatilo me neki srklac. Ljudi, eto me sekunda. Hvala Sena. Hvala Ida, hvala svima. Je žestaka, malo je. Evo nema više varenke. Kozije. Nema više armije kozije varenke. President osjećao neku šupljinu. Ovako. To je to. A da se spalj. Ide u armiju. Zbog tebe ja izgubim sve najbolje drugove. Ja izgubim sve najbolje drugove. Ej živote, da mi vratiš dugove. Više kivati. Pravu smo, sve ću dom. Pravu ljubav smo, Jo je sad šaka skine, čovjek. Ej živote, ovo što ću neslično. Ljudi, ajmo da pobjedimo, Sanele ekipa, tapnite malo. Daj, šta evo, tek smo upaljeni, idemo malo se aktivirati. Ne trebam. Ljudi, samo tapkamo šerujemo, idemo da pobjedimo Sanela. Imam kar kavicu ljudi na 30 sekundi da počnemo. Odavno sam shvatio. Odavno sam shvatio. Shvatio.
Joj, ljudi, šta je ono ruče, sam joj dragi, svisnite to. Hvala Balkan. Ljudi, tapkamo. Ljudi. Gdje se u profesor? Hajde, da porijedimo. Ljudi, ajmo ljudi, ba bacite rukavice na 30 sekundi da ga sastavimo sa zemljom ovu partiju, evo, pa šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Ljudi, ajmo sad svi skupa da pokušamo. Još pamtim svoje detinstvo rano. Puta 5 ekipa, puta 5 idemo! Ajmo ljudi krenuti svi zajedno sad! Daj da ga pobjedimo ovo ljudi, vodi nas 2-0. Milunka, ljudi svi skupa idemo! Ljudi, Big Boss, ajmo ljudi svi skupa puta 5! Ljudi, puta 5, svi zajedno! Ljudi, daj da ga pobjedimo, samo ovu partiju, čas si srečko. Ljudi, puta 5 ekipa! Ljudi, snajp! Srećko! Ide Srećko, ljudi! Srećko ga sastavi ekipa! To Srećko! To ljubite, brat tvoj! Ljudi, svi srce za Srećka, kakav bolan snajp! 2-1, ljudi! Vidi ovo! Aj, sastavi naš čovjek pobjedi! E, ovaj snajp nisam vidio u životu. Boga, bio sam siguran da ćemo pobijediti. Eto. Bravo, Rešad. Ovaj snajp nismo vidjeli ljudi u životu. Imao si sreće, Boga mi ti kažem. Inače, Srećko bi te zgazio. Ljudi, daj samo tapkajte da ga pobjedimo. Srećkoni, ljubite. Brati, šta ima Srećko? A jesu ovi cvike zahtjevne, ako i nisi dobro obisu, ne vidiš ništa. I srce te boli davno. Sad ljepše vidim. Ljudi, samo tapkamo svi zajedno. Jaj, kako ga Srećko sastavi. Neko tamo snajpa neko ljudi, ja ono nisam vidio u životu onako. Na 5 gdje snajpa. Ljudi, de tapnite svi ekipa, tapnite svi ljudi, idemo. Stavi ovo malo života. Gdje su ljudi tapkao 120, pa tako ti je to kod nas Balkanaca. Misli da od tapkanja ima keša i neće da tapkaju. Stavi ovo malo života. Dilber, tako je, brate. Ljudi, idemo svi skupa. Srećko, brate. Šta je ovo, ljudi? Sve mi nešto po telefonima, neka rošna ko da sam zidove gletao. To je neka, sve to poblokiraš, što ne tapkaju, što samo špioniraju. Ohoho! Cvike imaš! Ne. Ljepše s cvikama. Ne znam, Sježana, sestra, ne znam, nije vidim. Nisam ljut, šta sam ljut, Gordon, kako sam je ljut na svoje ljude. Nisam ja ljut nikad, brate, ne. Nijemo, što ću biti ljut? Ne, ali kad predlažiš tako nekog, znaš, oštetiš mi prijelo. Šta se neko ostavi? Ljudi, samo tapkamo. Sanele, kakav je to tranzistor iz 45. Evo. Ljudi, samo tapkamo, rušite za speed. Ako ne bude sad speeda, bacite na 2.10, idemo da ga složimo. Neće samo snajpa, daj da ga pobjedimo, ljudi. Ekipa, na 2.10 bacamo rukavicu. Japić. Jebate, na taj tranzistor se prvi svjetski rat slušao. Dilber, nemoj označavati ljude i pitat možeš pomoći. To su ljudi tu koji su kod mene, oni će ili pomoći ili neće pomoći. Nemojte nikog označavati ljudi. Ljudi, nemojte me
samo sabotirati, ljubim vas. Samo tapkamo ekipa na 30 sekundi da ga ubijemo. Sad si Sanele gotov, vidimo ljudi svi zajedno. Aj, počela mi rada napokon rast. Ljudi, bio sam sobrio kad nisam umro. Želja, i srcu jedina. Jaj, Sanela i Tranzistora, ljudi, svi zajedno sad na 30 sekundi da ga slomimo ovu jednu. Sanele, sad ćeš izgubit Sanele, sad ćeš izgubit ti i Patić, gledaj sad. Pripremi Patića, dobro. Ima li ko ljudi onu maglicu da mu bacimo? Nikad. Sad ćeš da vidiš ti sa svojim Tranzistorom. Human behaviors. Discover how deep. Big Boss, baci ti maglu. A rukavicu, ko ima ljudi rukavicu na 30 sekundi? Slušaj ovo, gospođo. Hajde ljudi, hajde poli ovo zadnjih 10 sekundi. Nikada sebi da oprostim neću, što sam pao na osmeh tvoj. Zbog tebe sam izgubio sreću, ova je pesma oproštaj moj. Zbog tebe sam izgubio sreću, ova je pesma oproštaj moj. Armio, šerujte. Šerinđer, Armio. Hajmo. Evo došao je, sad ću vidjeti kad ovo se pojavi. Take me. Kaže, želite brat napiši. Take me. Znači, kad mi dolazi napiši. Balkan. Thank you. Ovo je pustilje, toplo mi dodira u meni, budi se. U meni vraća budi se.
kako tugu da te volim. Hvala, Andreja. Evo ti